laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe haray ka radio laawol kisal ɗo ɗe haray no andirɗen noon e jumaje ɗen fof haray hiɗen mari bayana ka radio meɗen ɗo ɗe e haray noon hannde kadi ko sehuɓe men tedduɓe woni ko embuttuɗen ɗo haray noon en fof eɗen anndi ɓe ɓay haray ɓe waɗa ga yewtere haray suban haray en fof kadi hiɗen anndi fi maɓɓe fota haray ko oustasi Mouhamadou Alpha e wonɓe Liége ɓen yoɓe Italie arti Liége ɗon haray ɗo jara ko yewte fi maɓɓe pandi haray foppo no anndi ɓe haray inchallahu no anndirɗen noon haray ko ɓe pita ko wiyete England ɗon ɗe haray ko gongore ɗon woni haray ɓen yiya ɓe kadi ka YouTube sewti waɗi ɗon uddital diina haray ɗen ndaara ɓe ɗon kadi moƴƴa e wakkilare ko ɓe jokki kon faamingol sakotugol diina Allah on kam haray ka Facebook kadi en fof no anndirɗen noon haray ko ba Mouhamadou Alpha e oti waɗata yiya ɓe kadi ka Facebook haray en toriki rabbule baadi on yo Allah lanɗon waɗanɓe ɗum ɗo ko mandake maɓɓe ñande woni ɓe wawana hoore maɓɓe e haray kadi no en fof anndirɗen noon kamɓe usasi ɓuriya en kadi haray ɓe udditani en l'école e Bruxelles toon ɗe haray l'école l'institut de Fouta pour la science et la culture Bruxelles inchallahu haray ɗon kadi yimɓe ɓen fof no anndi fi ɗum ɗon haray ɓe wakkilani en fota kona seeɗa haray en torki Allah yo Allah lanɗo yoɓuɓe e faaminan en fof meɗen diina men kam ɓeyda en wallude okkora en suga maɓɓe buy kadi ko wawa sakotude diina Allah kam amina ya rabbi nama oustage en haray min jonnita on inchallahu e haray micro on bisimillahi haray mi weltike fota ko artuɗon ko bisimillahi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray menen kadi min weltori batte noddede ngon ka laawol kisal ɗo sabu haray laawol kisal ko laawol kisal tigiri haray ado en fuɗɗade yewtere nden haray no weltina men jarnugol kadi équipe ko wiyete ko laawol kisal nana sukaɓe men fuɗɗandema e Alpha Omar ɗon ha hewti e ko wiyete innen haray ɗimojo makko on haray ɗe weltaniɓe muradu moƴƴiru sabu wallahi haray radio on battini moƴƴa o andama kadi moƴƴa o wayli kadi ko ɓuri battinde kon wona ko jantatoɗen kon ko sabu o wayli noone no andirnoɗen no haray enen ɗiɗuɓi feɗɗuɗi ɗo hari en heɓali miijitaniɗo en heeɗintingol haqqille jama on wala ko wiyete radio tawata hara jama on fof fottay ɗon hiirida tawa kadi e hoore hiiridugol ngol koko Allah hiɗi yarli hare enen en jarni laawol kisal muradu moƴƴiru en jarni kañum kadi kala dariɗo fiino o radio ñiiɗira na miijani o radio no ñiiɗira ma miijani ko wiyete o radio ɗo e équipe makko on fof ko moƴƴi haray noon jonde men nden hannde ɗo koye ndu lewru décembre ndu wonɗen ɗo ñande 13 e lewru 12 ndu e hitande dunuuji ɗiɗi e ko wiyete ko 16 jibinede annabi Isa alayhissalam haray jonde men nden inchallah ɓaawo mi jarnude fof mi jarna kadi wonɓe e jentade radio ɓen e adunallan fof si tawi woni on tigi ko woni e yewtude ɗo kon hawrodiri e ko wiyeten e deftere Allah nden e sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray en fof ko ɗum yeeli ɗen si tawi noon woni hawrodiri toon e faamuji an tawata ko e faamuji an iwri palje heɓorike e nder yewtere an nden haray ande wondema deftere Allah nden e sunna nulaaɗo on no woɗɗiti ɗimpiiji ɗo haray inchallah ko yewteten ɗo hannde ko fii ko wiyete 24 e ko wiyete 31 bimana moɓodirgol waɗa ko wiyete juldere ñande 24 e ndu lewru ɗo ma ñande 31 ma ɗum innen ñande 1 lewru ndun kañum kadi haray noon ɓoyen fuɗɗo yewtere nden nde yewtere ɗo ko hanuno kon julɗo hanano jooɗagol yewta fi nde yewtere nde yewteten ɗo hannde sabu ko nde alqur'ana on ari wiƴƴiti ha laaɓi pos yeeti e ñawori muɗum ha laaɓi poy kono nde tawde fitinaji ɗin heewi naamuji ɗin woni naamu gooto en heɓi nawnare nde tawata hannde arnallan fof no jogiinde mi mana
haray ko wiyaten ko adnallan fo woni saare wotere hande kadi ko fewndi ga kon wonɗo kamen no andi ko fewndi kamen kon wonɗo ga no andi kala ko woni e feƴƴude adnallan fo hande saare nden fof woni hunde wotere ko innen ko wiyete kon globalisation nde tawde nden hunde ɗon ari naati e ko wiyete hakkunde leyɗe ɗen ko ɗum addi hande kadi yimɓe lo'uɓe ɓen yo accutu ko jogii kon jokka yimɓe jogiiɓe doole ɓen haray ko ɗum addi yen hi'u wondema hannde julɗo no waɗa ko wiyete 24 ma ko wiyete 31 haray ko honɗum addi ɗin piiji sabu mawɓe men ɓen hay gooto anndiraaɓe moɓondirgol sifa ɗe juldeeje ɗo wandirɗe mawɓe men ɓen ko moɓondirgol julde suumayi e ko wiyete julde donki kono haray en yewtoya ka yewtereeji men ko honɗum addi haa hannde iɗen hiide julɓe taway ɓe haray no maapi ko honno waɗirta feet ko honno waɗirta ko wiyete iidi e ɗe ñalaaɗe ɗe tawata hara mawɓe ɓen anndano l'islamu annda fii muɗum ko atti konda bo hara hilan inna alhamdulillahi alladi خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وهو واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره لا يفنى ولا يبيد حي لا يموت قيوم لا ينام له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق hara hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala on taguɗo kammuli ɗin e leyɗe ɗen on kañum kadi tawowo ko o gooto o ala kafiɗiɗo wa makko ala reweteɗo ala si wona kanko o lannata o mayata mo ɗanotako haray noon ko kanko jeypiiji ɗin fuu kanko o jeyaka ko kanko woni taguɗo on ottagaka hiɗe janna kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala abdihi almustafa wa nabiyihi almujtaba wa rasulihi almurtada imamu alatqiya wa sayyidu almursalin wa khalilu rabbi alalamin wa huwa almab'uth ila amati aljinni wa kafati alwara hiɗen juula kadi yetta on jiyaɗo makko suɓaɗo on nulaaɗo makko suɓaaɗo ko kanko woni imamuɓe hulayɗe Allah ɓen fof ko ɗum woni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kohoojo annabaaɓe ɓen fof jaatagiijo allahu subhanahu wa ta'ala Allah nulii nulaaɗo e jinna e yimɓe ɓen fof haray yewtere men nden inchallahu haray ko e toɓɓe nayi yewtere men nden dogata e hoore mum ara nun ɗum koyen anndu ene ɓeɓe wonɗen e jembintinde ko ɗum woni annasarankoɓɓen sabu ko ɓen anndira ɓe juldeje ɗo ɗiɗi koyen anndu ko fii honɗum ɓe woni e waɗande nde ɓe juldeje ɗo ɗiɗi inchallahu enen en yewtay ko fii honɗum 24 ko wiyete kon 24 e haala fewndi ka kan hannde ma ko wiyete christmas ma ko wiyete noël ɗum ko honto ko fii hon ɗum diina annasaranko ɓen no waɗude toɓɓere ɗiɗaɓere nden yewten ko honɗum enen diina men kan bimana alqur'ana on yewti en fii annabi isa sabu ko fii annabi isa abdi yo waɗe ko wiyete iidi e du lewru ɗo ñande no gay e nayi haray juldere maɓɓe ɓen wo ko yowodiri ko e jibinede annabi isa kono en hiyay ɗo joni wondema jibinede annabi isa haray ɗum ɗon hay kamɓe ɓe anda annabi isa ko e lewru hondu heɓa haray ko ɓe woni e innude ɗo ko ñande no gay e nayi ko hunde fefindade hombo noon fefindide ko inneten ko romen ɓe ɓen sabu ɓen ɗon hari ko rewaynoɓe sanamu ɓay noon annabi isa ari woɓɓe maɓɓe natori ka diina annabi isa haray ko ɓen fefindi ɓaawo annabi isa fii nde juldere ɗo haray en hiyay alqur'ana on ɓangina ni en hay jibinede annabi isa ɗum hari na e décembre waɗi sabu e nder ko janngeten kon alqur'ana on ɓaqqina ni en haray annabi isa ko e lewru hondu ma ko e saayi hombo ma ko e saison hombo
heɓa e hi'ay wondema ñande ɓe jibinano ko Allah inni yumma maɓɓe wa huzzi ilayka bil jiz'i nakhla tasaqat alayhi rutaban janiya. haray annabi Isa ko heɓa ko fewndo tamaroje ɗen rimi. joni noon so yeyimano Palestine ko toon ɓe heɓa Palestine. joni noon so yeeyi Palestine tamaroje ɗen ko e waɓutu hombo ɓe rimata, wona e décembre tamaroje ɗen rimata. tamaroje ɗen ko rimata kaka lannitoro ceeɗu. si ceeɗu no lannude dabbunde no fewndade ko ɗon tamaroje ɗe rimata ardu Sham, bimana ka leyɗe inne wondema Palestine. joni noon Allah ko inni wondema nene Maryama haray yeƴu ko wiyete tamaruyi kin haray dinɗe makki on futtante nafoɗa. jaka mi andi hitande nde annabi Isa heɓa nden hari ko hitande ka tamaroje ɗen rimi. haray noon décembre a yata Palestine hi'a wondema tamaru hi haray ko wiyete kono rimi. jaka en andi haygoy sincugol inna ko ñande 24 o jibina haray ɗum annabi Isa anna fi muɗum karama koɓe maɓɓe ɓen kadi laaɓuɓe reedu ɓen no andi ɗum tigiri ko fefinda ɗum haray ko ɗum ɗo wonoyta toɓɓere men ɗimmere nde yewteten ka yewtere men ɗon ɗo ko hollugol wondema ene alqur'ana on kañum kadi sifanike en fi ko wiyete annabi Isa kono en hi'ay wondema piiji buy alqur'ana on yeetike en wondema ko pelale ne joggi. toɓɓere tataɓere nde yewteten nden haray ko honɗum l'islamu yamiri julɗo yo hoolo e tellen makko yowodiri e annabi Isa. haray ko ɗum ɗo woni toɓɓere tataɓere nde. toɓɓere nayaɓere nde inchallah yewtoyen noon ene ko honɗum woni lekki kin, sabu l'islamu kañum si ari ñawdugol nawnare na nawnare nden tu ñawdata, ñawday nawnare nden ñawda kadi kala ko ittata kala ko addata nawnare nden l'islamu kañum si ñawdi ñawdata tum masibo on ñawday kadi laawi dokkete ɗin fof fi hewtugol on masibo. mi mana haray ka haala arabu ko ɓe innata kon almaqasidu wa alwasail. haray inchallah ko toɓɓe nayi pet yewteten haray en yewti sabu nde toɓɓere ɗo hanano joƴƴi nden sabu julɗo haqqan nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maaki wondema haray ko juldeje ɗiɗi pet julɗo jogii ka nder l'islam. si tawi tu woni ɗa nodditori fedde julɓe ɓen iɗa jeeya eɓe Allah noddata men ka alqur'ana ya ayyuha alladina amanu kono yo gomninɓe haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no makani en julɓen ala juldeje si wona juldejeji ɗiɗi. haray ko ɗum ɗon julɗo hani wiyeten ko fiɓorgol ka ɓernde makko. kono nde tawde haray seytane fooli en naamuji ɗin jillodiri hande kadi imanuji ɗin jama on tagitayori muɗum woɓɓe kañum kadi faljino hi'a wondema kaari ndi leydi ɗo no hetti ɓeɗo no hetti no moƴƴinde avion no moƴƴinde bateau haray ɗen hani ɓe jokkude koɓe waɗi kon fof sabu nawnare nden fof ko ɗon nde iwi. nawnare nden fof ko ɗon nde iwi sabu no jemɓintinirɗa goɗɗo haray ko tindini a hi'i on mo jemɓintinɗa ɗon haray no jogii ko a jogaki. haray noon musidɓe julɓe hilan anditira ɗo toɓɓere haray wona fi goɗɗo ɓurima ko wiyete kon technologie ƴettitirta diina makko kan fof jogoɗa an ƴetta diina ma kan hayga. haray noon nden falgere ɗon sinaɓe Allah yurma ɓen buyno yolli e mayre sabu a yewtay tun fi diina ɓeyna ndaaru ɓeɗo yehino ka lewru ndaaru ɓeɗo moƴƴini ɗum ɗo ndaaru ɓeɗo moƴƴini ɗum ɗo ko inneten diina kan ko feere dogugol fi gurdam ma sincugol piiji ko yowodiri e fi aduna ko feere. haray ko ɗum waɗi nde nawnare ɗo nde naatiri ka nder ko wiyeten kon dental meɗen enen ko wiyeten julɓe ɓen. haray noon nde toɓɓere nde wonde e yewtude ɗo miɗo andintina kadi haray naafi ko julɓe ɓen tun ma naafi ko enen haali pular tun ma enen ɓaleejo tun jogii nde nawnare ɗo. hay arabu ɓen hannde nde tawde leyɗe julɓe ɓen hiltitike ɓawre e ɗi duuɓi temeɗɗe sakkitoriji ɗo haray ko ɗum waɗi hiɗen hi'a da'iman fowluɓe ɓen jogiiɓe doole ɓen hannde hiɗen hi'a kala ko ɓen dagini ko ɗum ɗon dagi, kala ko ɓe harmini ko ɗum ɗon harmi. hannde ko ɗum waɗi haray piiji buy mofteji men ɗin no accutude ko woni goonga kon jokka ko wona goonga kon sabu ko wi'ete anndal faamugol diina kan sikka wondema si goɗɗo ɓurdirima e télé makko yowodiri aduna kon
haray kadi mo ɓurdirima ka diina ko ille tagi laano haray ka diina ka jokkuɗen ɗo ko kaaɗo Allah jaɓoyta yawmal qiyama kala jokkuɗo diina si wona kaaɗo Allah nemoyta Allah ko daali wa man yabtagi gayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin kala jokkuɗo diina tawa wona l'islam yawmal qiyamati haray o jeyama e perduɓe ɓen haray noon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ino jeeya e makuji maɓɓe ɗiɓe maaka ɗi nofte maɓɓe ɗen sabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala moƴƴere ka aduna ɗo nde Allah yeetiɓe ma nde Allah subahanahu wa taala holli ɓe ma nde Allah subahanahu wa taala jippini e maɓɓe si wona ɓe yeetike mofte maɓɓe ɗen fuu ala kadi lorra woluka ka aduna ɗo si wona kadi ɓe yeetike mofte maɓɓe ɗen ko ɗum Allah subahanahu wa taala yeeti en ka nder alqur'ana o daali wondema haray nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɓe ra'ufur rahim ko ɓe yurmeteɓe ko ɗum waɗi e nder makuuji maɓɓe ɗin nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama no okka ko wiyete kaawa kuyeeji ko wiyete almu'jiza nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maaki e yewtereeji maɓɓe ɓe maaki wallahi onon ɓe julɓe on jokkoyay mofteeji feƴƴuno ɗin ñande goo jokkiron ɓe sogonal ko jokkiron ɓe on no sogonal jokkiron ɓe kañum kadi seeɗa haa haysi ɓe naati e nder ngayka ko wiyete ngiiru onon on jokkay ɓe hakke ko tawata hande kadi kala ko ɓe waɗi hiɗo reeni ɗum ɗon no moƴƴi kala ko ɓe ronki wadde hiɗo reeni ɗum ɗon no boni jata mi anndi hara o alhaali mo fewndi ɗen ɗo waɗugol 24 maɗum 31 nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam makino aroyay ñande goo mofte maɓɓe ɗen heɓo himɓe e maɓɓe to ronkayɓe faamude jokkira ayɓe ɓen jokkira ɓe wona julɓe ɓen seeɗa tawata hande kadi ɓen si ɓe naatoyi e nder ngayka ɓeya jokkay hakke maako tawata ha ɓe ala gollitirde haqqillaji maɓɓe ɗi Allah hokkiɓe ɗi musidɓe julɓe te ndaari ko wiyeten alhaaliji mofte julɓe ɓen hande ka fewndi en taway mofte julɓe ɓen no senditi geɓe tati geɓal goo hino toon tertinoke kala ko wiyete diina ɓoorinoke kala ko diina noddi e muɗum ɓoorinoke kala ko diina noddi e jikku ɓoorinoke kala noone no alqur'ana on e sunna nulaaɗo yamirta noon no neɗɗo haaniri miijoraade noon ɓe yettino ɗum ka koye maɓɓe alqur'ana on sinki laawi ko ɓe jokka ɓe tertinoke nden noon mojobere yo Allah subahanahu wa taala dandu en e jeede nde mojobere hono haray hinde woodi hande haray noon buy e nde mojobere ɗo ɓe tertir diina ɓe terti naamuji diina ka ɓe terti naamuji mawɓe men ɓen ɓe terti noone no miijitortoɗen noon ɓe terti noone no ɓornortoɗen noon ɓe terti noone piiji ɗin fof kono sa landike ɓe koye inde honɗum ɓe inna koye inde yaarugol yeeso joni noon musidɓe julɓe si goɗɗo yaari yeeso ha hayki diina mum kan hayki naamu mum on hayki ko wiyete culture mum on hayki kala ko wiyete ko sabu ɗum ɗon goɗɗo andirta ɗum haray ko ɗum ɗon alqur'ana on inni zalika huwa alkhusranu almubin sa nani perdere laaɓude boyi ɓangude nde haton jina miijitagol tawata jangi janga haynoto ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni perdi hande koye nden ko wiyeten ɗon faljere nde ɗo mofte ɗo nde woni haray noon hinde heewi yo Allah rutto en ka diina makko no moƴƴiri fedde ɗiɗaɓere nden e nder ko wiyete mofte ɗen fedde ɗiɗaɓere nden ko fedde wonde a taway hiɓe e goyatengo to wonde ara tawata ɓe wondi e julɓe ɓen nde ɗo fedde kañum kadi haray hinde pilli no hakkude ɗe ɗo geɓe ɗiɗi haray nde ɗo kañum kadi l'islam on hiɗa ya wonu e nde ko wiyete fedde ɗo fedde tataɓere nden ko arnde wi'iti sendiniri ko laaɓi e ko laaɓa e ko newna e ko newnaka ko harmi e ko dagi ko nden ɗon fedde julɗo fuu yeli wonugol e nder muɗum haray noon nden fedde ɗon kañum no andi wondema ɗum ɗo koko yowodiri e diina ɗum ɗo koko yowodiri e naamu sabu haray l'islamu on haray no sendidiri piiji ɗin an e ko wi'ete mo wona julɗo hino woodi ko kafuɗon hino woodi kon kafa
hiɗon kafi ka neɗɗankaku ka Allah daɗiɗo wala kad karramna bani adam Allah teddini ko wiyete bani adam bimana haray lorrugol mo a hanamo lorrude sabu ko o neɗɗo a hanamo wujjude a hanamo yennude a hanamo toñude haray piiji goo no woodi ko neɗɗankaku ngun yoodiri ɗum ɗon hiɗen haani tottude no haaniri noon woni ko julɗo woni na julɗo haray noon hiɗen mari piiji goo ɗin ɗon en kafida e majji julɗo on Allah no hertinimo geɓe e tawata hara mo wona julɗo haana ko wiyete wonɗo julɗo haana ɗettude ɗe geɓe ɗe Allah ɓurniri mo e mofteji ɗin fuu kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas Allah daali ko onon woni mofte ɓurɗe moƴƴuɗe ɗe ɗi tagi ɗen fam jaka mi anndi musidɓe julɓe haray wallahi hiɗen mari nema mo tawata buy no wedditi eme makko ma hara woɓɓe ni jotako fi makko hande woɓɓe no sikka nema ko jogagol otoje ko jogagol cuuɗi ko jogagol leyɗe ko andidirgol heyɓe yiɗɗuɓe wallahi hina ɗum woni nema ɓurɗo mawnude mo tawata hara seeɗaɓe tun andi ko wiyete valeur makko teddungal on nema ɗon haray koko wiyete nematul islam nema ko wiyete l'islam ɗum na doole heɓorto ɗum na jogagol ngari heɓorto ɗum na jogagol damme heɓorto ɗum na jogagol jawdi heɓorto ɗum ko heɓorto ko arsike iwɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali walakinna allaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan Allah inni haray kono noon ko min hiɗini on ko wiyete imani jaka mi anndi haray musidɓe julɓe o imanu mo hiɗen jogi alhamdulillah haray anndu ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala hertima e muɗum tentini noon si tawi woni a fini a tawi ngal ma fof kañum kadi koye o limanu ɗo heɓa haray anndu Allah subhanahu wa ta'ala suɓima suutima e nder mofteji heewɗi waɗuma mofteɗe nulaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam si tawi noon Allah suɓima suutima e nder mofteji heewɗi waɗima mofte mo Allah ɓuri hiɗude on haray musidɗo julɗo wota ƴettu o ko wiyete cadeau ko wiyete teddungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala hertinanma wattitoroya ɗum ɗon e hunde mereɗe ɗum Allah daali wondema hino woodi woɓɓe wattitiray ɓe peewal mum ngal majjere haray ko o feetugol 24 ma ɗum 31 sabu ina diina men kan noddi ɗum sabu ko hombo e meɗen fi Allah fottata ɗo e goɗɗo hara himo waɗi ko wiyete zina ara innamo vraiment mi weltanike ma ko watta zina kon hay goto watta ɗum ma fotta e goɗɗo tawata hara imo yani e himɓe men tu mo wara innamo a jarama ko warɗa jaman ko hay goto watta ɗum joni noon haray ko wiyeten kon waɗugol 24 ma 31 haray a waɗi bakka to ɓurɗo sannugol goɗɗo ko o waɗi zina ma sannugol goɗɗo ko o waɗi bakka to mawɗo ma sannugol goɗɗo ko mo waɗi goɗɗo sabu ɗo a sannumo fii ko o waɗi kon a shirku billah haray a jarni sa inni goɗɗo a yehi a waɗoyi ko wiyete 24 ma ɗum 31 ma ari an a jarniɓe fii juldere maɓɓe nden ma an a neldiɓe ma a rondike ɗo ko wiyete fleur ji a naɗi haray hiɗa waywa innuɗo honɗum haray hiɗa waywa innuɗo miɗo welti ko won ɗon wadde sirku ko miɗo welti tawti deken andi haray musidɓe julɓe haray nde ñawore ko ñawore hulɓinide kono noon haray miɗo tanƴini musidɓe men ɓe Allah subhanahu wa ta'ala jarriburi hiɗugol waɗugol 24 ma ɗum 31 waɗugol ɗe juldeje maɓɓe ɗo haray mi sikki tun ko e angal faamu ɓe woni e waɗirde ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe hiɗen haani faamude ɓe annasarankoɓe ko honɗum ɓe faandi waɗugol ko wiyete 24 waɗugol ko wiyete ñande 24 e lewru décembre ndun ko fii honɗum ɓe waɗanta feeto en inni wondema jibinede annabi isa nden ina e 24 waɗi ɗum ɗon ko falwire sabu ɗum ɗo mi wolinanen joni noon annasarankoɓɓen ko honɗum ɓe innuno annabi isa ɓay annabi isa heɗama koɓe inni wa qalat innasara alqur'an o sifanike wa qalat innasara almasihu ibnullah
annasaran alqur'an on inni annasaran ko be inni annabi Isa ko wiɗɗo Allah jonno sa yeyi Allah waɗi o feeto ɗo haray ɗa waywa innuɗo on mi tawti wondema annabi Isa ko wiɗɗo Allah ɗum noon haray yaltinay goɗɗo en e nder diina si tawi woni on tigi faggitiki harano anditini jaka mi andi yawgol waɗa ɗi feetoji ɗo surtout waɗugol ko wiyeten 24 ton e ko nandi muɗum haray ɗum ɗon sa waɗi ɗum ɗon ɗa wa'i wa innuɗo haray mi tawti on ko innuɗon kon annabi Isa ko wiɗɗo Allah Allah noon ko ɗum inne kal qur'ana lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah dalani en ka nder alqur'ana Allah o jibinaka wa makko ala jaka mi andi yawgol ko wi'ete waɗa e juldeje maɓɓe ɗo haray ɗum ɗon ko innugol ɓe kañum kadi tawtiɓe e ko ɓe inni kon annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah wal iyasu billah alqur'ana on kadi fay sifani en annasarankoɓɓen wonɓe e waɗude ɗum ɗo alquran on inni wa qalu ittakhadha arrahmanu walada alquran on inni annasarankoɓɓen inni allahu subhanahu wa ta'ala no mari ɓiɗɗo allah noon jaabiɓe ka alqur'ana laqad jittum shay'an idda on waɗi on addiɗo hunde mawnude hunde añande hunde hulɓinide ko inete idda ko hunde hulɓiniɗo masibo molanaɗo joni noon si allah subhanahu wa ta'ala ɓurɗo jogade doole on in yeetike ɓurɗo lo'ude on a yewtiɗo konngol molanagol allah noon ini seede ko konngol molanagol a ceemi holla on maande ngol konngol ɗon allah daali takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu l ard wa takhirru ljibal hadda an da'u lirrahmani walada alqur'an on inni ngol konngol ngol ɓe inni wondema allah no jogii ɓiɗɗo allah inni pellet wallahi ɓe addi hunde konngol mawnugol seede ko mawnugol asama uji ɗin ɓattike ka lancoto leydi ɗin seeko pelle ɗen wonta ko wiyete ndondi ɗaata sabu ngol konngol ngol ɓe yewti wondema allah no mari ɓiɗɗo joni noon an o musidɗo julɗo mo tawata ngal ma fof ko julɗe hiɗen turi kadi maydugol e o lima nanka ko mo jogi ɗen ko honno accitirta on kisiye mo jogiɗa fof on nema mo jogiɗa fof on arsike mo jogiɗa fof yaha natoya e o nambara mo allah daali ɗo ngol konngol ngol annasaranko ɓen inni annabi Isa ko ɓiɗɗo allah haray pelle ɗen e leyɗe ɗen e ko wiyete cammuli ɗin fof no faala lancitade ko haɗi lancitowo ko sabu allah yamirali ɗi lanco sabu ngol konngol maɓɓe jaka mi andiɗo hon num si allah inni kammu ngu no faala yanude leydi ndi no faala seykade pelle ɗe no faala muncitade sabu ko ɓe inni kon allah no mari ɓiɗɗo an noon a acciti on nema mo jogiɗa fof mo allah daali wondema haray wondema ko islam on ko nema ko kanko ɗetti jonnumamo waɗuma e nder mofte ɓuraɗe hiɗeɗen a acci on nema ɗo fof a yolloyke eɗen gayɗe a yolloyke e ɗin nambaraji wallahi haray a gollitirali haqqille maɗe ko ɗum waɗi imamul boukhari sifani en hadisa mo seydina abi hurayra filliɓe maki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki hadithul qudusi allah daali wondema ibnu adama ɓiɗɗo adama yeddilan o hananolan yeddude ɓiɗɗo adama yeddilan o hananolan yeddude ɓiɗɗo adama yednilan o hananolan yennude ɗo ko allah woni e daalude ɓiɗɗo adama yeddimo o hananomo yeddude ɓiɗɗo adama yennilan a hananolan yennude haray noon ko honno hadis on kañum kadi allah sifani en ko honno ɓiɗɗo adama woni yeddirde allah e ko honno ɓiɗɗo adama woni yennirde allahu subhanahu wa ta'ala allah daali ɓiɗɗo adama on yeddilan sabu innugol mo mi wawatamo immintinde so maayi on ɓiɗɗo adama innuɗo mi wawatamo immintinde si o maayi
e hoorele ko min tagi mo hari ina hari ko fuyi o inni haray ɓiɗɗo adama on ɗo yeddilan o inni ɓiɗɗo adama on kadi yennilan o yennirinmi ko innugol miɗo jogii ko wiyete ɓiɗɗo ɗon kadi ɓiɗɗo adama on yennilan e hoorele min komi gooto komi duumiɗo mi jibinali mi jibinaka wasifa an ala laysa ka misli chey wa huwa samiul basir hare musidɓe julɓe ko suuteten ɗo arande e toɓɓere nde hanɗen waajitorde nden si tawi pelle e leyɗe e kammuli fof no faala seekitagol munco sabu ngol konngol no wota yaw accita nemaji ɗi Allah tagi ɗin fof okkuma yaha naatoya e o nambara ɗo haray kadi ko honɗum annasarankoɓɓen fiɓori ka ɗerɗe maɓɓe e ko yowodiri annabi Isa alqur'ana on no yeeti hen fof ko ɗum waɗi alqur'ana on Allah inni en ko tibyanan li kulli chey alqur'ana no ɓangini piiji ɗin fof alqur'ana on sifani en wondema annasarankoɓɓen kadi harayɓe fiɓori ka ɗerɗe maɓɓe wondema annabi Isa no jeeya e tataɓo on mi mana Allahji tati rewete ɗi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jaabiɓe ka nder alqur'ana wala taqulu thalath wota on wi'u haray ko inde wondema ko tataɓo sabu yiɗen andi annasarankoɓɓen no fiɓori wondema Allah ko hanaɗo rewede annabi Isa kadi ko hanaɗo rewede ruhu on kañum kadi ko hanaɗo rewede Allah daali intahu haɗi se wowlugol ɗum hayran lakum ko ɗum ɓuri on moƴƴande andal wowlugol si a yi konnguli joni noon si tawi woni en haɗama wowlugol ɗi haɗay ko ɗon kadi haɗa ɗen waɗugol feeto fi majji Allah daali innama allahu ilahun wahid haray Allah jo omo wonɗon e rewde ko o gooto tum subhana Allah woɗɗitike e ko wi'ete heɓugol ɓiɗɗo subhana an yakuna lahu walad nde heɓata ɓiɗɗo lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi wa kafa billahi wakila ko kanko jeeyi kala ko woni ke kammuli ene leyɗe te kadi andiɗo kadi haray annasarankoɓɓen haray ɓe fiɓori ka defte maɓɓe ɓe fiɓori ka ɗerɗe maɓɓe ɓe ko wiyeten ko ɓe fiɓori ka tawhidi maɓɓe e ka finde maɓɓe wondema haray annabi Isa ko kanko woni Allah ma ko kanko woni ɓiɗɗo Allah ɗin ɗon noon fof ko nambaraji joni noon an o rondiɗo ko wiyete imanu jogitiɗo konngol ngol tawata si ngol peesoyama yawmal qiyamati ngol peesoyay kala golle ɗe jogiɗa on ɗo woni la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sa ɗettingol konngol teddugol ɗo a wattitiri e ɗi konnguli ɗo amma ɗum a jooɗike e wurnutugol ɗi konnguli wurnita naamuji ɗi konnguli ɗo haray ko ɗum woni ɓe Allah inni men ishtarawu dalalata bil huda ko ɓen ɓettuɓe peewal mum ngal wattitiri yeeytiri e ko wiyete majjere Allah noon inni no fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ɓen no jeyguji maɓɓe ɗin donaki ɓe wonali ɓe filuɓe haray kadi annasarankoɓɓen kañum kadi haray no jeeya e ko ɓe fiɓori ka tawhidi maɓɓe innugol wondema annabi Isa yamiri yimɓe makko ɓen yoɓe rewmo ɓe rewamo kanko e yumma makko annabi Isa alquran on kañum kadi yetiken ɗum ɗon Allah daali wa id qala allahu ya Isa bna maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni min duni llah yawma alqiyamati Allah landitoyto annabi Isa ngal landan Allah nodda annabi Isa ha annabi Isa nooto annabi Isa si gayni notade Allah inna an annabi Musa annabi Isa e ko an innuno himɓe ɓe yoɓe rewe an e biroma annabi Isa ko ɗum jaboytono ko ɗum annabi Isa jaboyto yawmal qiyama qala subhanak annabi Isa ena yesena e ma mi woɗɗitike haarigol si waɗi konnguli ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq haray hananalan wowlugol konnguli ɗi tawata hara mi ala haqqe haalugol ɗi si waɗin piiji mi mala ko wiyete doole yewtugol si waɗi konnguli ɗo annabi Isa noon yankinano Allah subhanahu wa ta'ala inna in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta al-allamu al-ghuyub annabi Isa yankinano Allah subhanahu wa ta'ala
inna Allah si tawi woni mi woli sifa ɗi konnguli haray hiɗa andi sabu hiɗa andi ko soomi e an min noon mi annda innen wondema ko woni kon ka wonkima haray ɗo kañum kadi ko holli si mi yehi mi wurniti sifa ɗe ñalaade juldeje maɓɓe ɗen haray ko innugol annabi haray mi tawti wondema annabi Isa yeetike haray yimɓe ɓen fof yoɓe rewe kamɓe e yumma maɓɓe ɗum ɗon kadi ko nambara goono nane en inni sa yehi anga wurniti ɗen ñalaade ɗon wurnutugol noon ɗe ñalaade ɗo ɗa wurnitira ɗe ñalaade ɗo konnguli ɗa wurnitira ɗe ñalaade ɗo kuuɗe ɗa wurnitira ɗe ñalaade ɗo welo ɗum ɗo fof no jeya ɗum e wurnitugol juldeje maɓɓe ɗe e naatugol e ɗi nambaraji ɗo no waawi wono hara anga yata nokkugo joɗɗa ka suudu kono haraɗa weltori haray hiɗa ɗuma welti juldeje ɗen ha hande musidɓe julɓe enen en fotti eɓe jokkuɓe ka diina ɗo e ɗuma juldeje ɗen ɓe jarnuma ma ɗum ɓe moƴƴini fleur ɓe nelduma ma ɗum ene en hii ha hande ɓeɗo e julde donkin hino soodoyi sakari baali hirsi inni wondema tawti en wallahi mimi yiyani ha nde mi nanalen no wooɗe ko fii noon honɗum enen jokkanten ɓe ko ɗum waɗi allahu subahana wa taala haray o waɗani mofte juldeje enen juldeje men ɗen haray koko wiyeten julde suumaye e ko wiyete donki haray kañum kadi si on daari en tawa juldeje men ɗen nde allahu subahana wa taala sinkeni en ɗen hiɗe serti e ɗe juldeje maɓɓe ɗo kamɓe ko kamɓe sinki ko kamɓe fefindi enen noon juldeje men ɗen ko Allah suɓani en ɗe yeeti en kadi ko honɗum haanuɗen waɗugol enen ñalaade ɗo enen juldeje men ɗen si weeti ɗimbi mo kala koyo waɗu a takbir allahu akbar kamɓe juldeje maɓɓe ɗen ko honɗum si weeti bimbi ko soodoygol beere waɗa invitation ji so inne jooɗo ama ñaama kose daro ama jooni noon haray allahu subhanahu wa ta'ala so waɗanima juldeje tawi ko kanko jarnata ko yawgol jokkere en ɗan hiwroyo oɗa haray musidɗo julɗota accu e wurnutugol ɗen juldeji ɗalla sincanma yaha wurnita juldere de tawata haranaka Allah nde iri ko fekidade tawata ko ñamugol kose won ton ko yarugol beere ko amugol ko waɗugol zina ko waɗoygol munkarat kala piiji añaaɗi ko nden ñande ɗi waɗete an kadi yaha inna ko sifate ñalaade ɗon darotoɗa wurnita e hoore allahu subhanahu wa ta'ala haray o inni en ka nder alqur'ana wondema ta on yewka leyɗe bonnugol ta on yew bonnon ka leyɗe la tufsidu fil ard ba'da islahiha jaken andi haray wurnutuɗo ɗe ñalaade ɗo haray o wurniti ñalaade hulɓiniide wurnutugol ngol noon ko inneten no yaaji moƴƴa noon walla no hiyoriten ni ka yewtereji men allah subahana wa taala dalika nder alqur'ana wondema annulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله ذلك أي نولادو haray e hino ɗo min jonnima sariya min jonnima o yamirore ɗo min jonnima l'islam jokkul islamu on wata jokkum beleɗe ɓe andaɗen jokkuɓe dinaji goɓe acci l'islam jon noon an o musidɗo julɗo ɗo ko nulaɗo yewtere nden fewti e muɗum kono an kadi ɗa naturi saabu haray jannguɓe ɓen fof no fotti wondema yewtere si yewtama ka nder alqur'ana maka sunna nulaɗo haray fof no natori toon si wona hara en heɓu dalil ittintinɗo woɓɓe ngo inchallah haray en hi'i wondema ko honɗum addi yo himɓe goo accutu l'islam yaha jokkoya ɗi feddeji ko sabu lo'ugol ɓernde lo'ugol ko wiyete tawhid ronkugol andugol kanŋe ɗe jogiiɗen yaha wattitiroɗen ɗon e ko wiyete sila ronkugol andugol ɗuma aljanna mo on tigi jogii on yaha wattitiroya ɗum ɗon hiite haray ɗum ɗon naa ko haali haray noon o annabi isa jo mo yewtete fi muɗum ka diine annabi isa ka allah jonni annabi isa ka wiyeten annasaral koɓɓen haray
l'islamu on e annabi Isa no jogodi ko wi'ete jokkere enɗam molalande ko ɗum waɗi julɗo kañum enen ka diina men goɗɗo wonata ko o julɗo timmuɗo goɗɗo wonata ko o julɗo aslan goɗɗo wonata ko o julɗo haa o hoolo wondema annabi Isa Allah nuluno o wi'etere ɗo Isa ibnu Maryam en anndi hare annabi Isa hiɗen hoolimo hiɗen hooli deftere ndo jonnande hiɗen hooli fof kono noon piiji fefindaɗi ɗin tawata o annda fi majji tata inne wondema o annda fi majji hande e janngo haray ɗin ɗon julɗo ko yo woɗɗito honno noon andirta piiji selluɗi ɗin eɗi sellaɗin alqur'ana on no laɓɓinanma pos ko hombo woni annabi Isa sabu ala e annabajo ka nder alqur'ana mo alqur'ana o sifi fi muɗum hewti ko wiyeten annabi Isa sen daari ɓuraɓe sifede ɓen ka alqur'ana komɓe ko annabi Yusuf annabi Musa en tawa annabi Musa ko ɓay o heɓama si alqur'ana on ari fuɗɗi yetade en fi makko ɓay o heɓama nene makko mafudi e makko alqur'ana on inni ɓay o jibinama alqur'ana on inni yo haray Allah yamiri yumma makko yo o yaw o bugoyomo kamaya ko ɗon ana issa annabi Musa on fuɗɗi annabi Yusuf kañum kadi ko ɓay woni kanko e baaba gotoɓe makko ɓen ɓe fuɗɗike yeddondirde ko ɗon issa makko on fuɗɗi kono annabi Isa mo wonɗen e yewtude fi mum on ɗo mo ɓe woni e moɓodirde sabu mum on ɓe inna ko ñande on jibina tata ina goonga alqur'ana on ɗon ɓay alqur'ana on ari sifanagol e fi o annabajo Allah mo wonɗen e sifade ɗo fi muɗum ko gila ado ko mama soro makko alqur'ana on atti sifade fi muɗum ala sifaɗo fi muɗum ka nder alqur'ana tawata hara o jibinaka taw ni yumma makko e ben makko ko honno jombini ko honno yumma makko ne'ira ko honno kañum kadi inne yumma makko ɗettiri reedu ko honno bobo jibinira jokkana en ɗon naɓa haa ka oya nula ɗon haa ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗettitetamo naɓa ka kammu ɗon ko annabi Isa tum sifande gila woni ka teege yumma muɗum ko annabajo tedduɗo enen en salaki iɗen haani faamude ka diina men l'islam annabi Isa ko annabajo teddunoɗo mo jeeya e annabaɓe jowo ɓuraɓe hiɗede ɓen ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah indi ɓen ulul azmi min ar-rusul fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kono hoore ɓen ɗon jowoɓe kadi fof ɓen ɗon jowoɓe ɓe Allah inni annabaɓe an ɓen fuu e nulaɓe an ɓen fuu ko ɓen jowoɓe ɗo mi ɓuri hiɗude Allah kadi inni e nder ɓen jowoɓe ɗo kañum kadi fuu ko annabi Ibrahima e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi ɓuri hiɗude kadi si feƴƴi ɗon kadi fuu ko nulaɗo mi ɓuri hidde fuu joni noon si tawi woni o annabajo mo jokkuɗen o annabajo addanɗo en nuur addanɗo en annora addanɗo en ko wiyete itti e meɗen kolomboje itti e meɗen ko wiyete lorraji tawi o addanima wondema yaltiri ko wiyete ni ɓe keferan kaku ka suudu ma ni ɓe keferan kaku ka ɓernde ma ni ɓe keferan kaku ka gite ma wattitanima ɗum ɗon annora limanu ha ƴetti on annora limanu ɗon aye a wattitiroyi e ko tawata civilisation ndi tata koko wiyete pine romain ɓe ɓen ko wowlayno kon grec ɓe ɓen ko wowlayno kon tawa an ko Allah subhanahu wa ta'ala addama ko wattitirɗa ɗum e ko yimɓe rewaynoɓe ko wiyete sanamuji ko yewti kon ko ɗum jokkata tertona ko Allah daali kon haray wondema wallahi a jeyama e yimɓe perduɓe haray a jeyama e yimɓe hayruɓe ndeke gandi l'islam on accanaali en hay e toɓɓere wotere ko yowodiri annabi Isa alqur'an on ari yeeti en fii ko wiyeten mama soro annabi Isa yeeti en yumma nene Maryama ko honno inne wondema jibinira nene Maryama ko honto ne'a nene Maryama ko honno ɗettiri reedu nene Maryama ko honno jibiniri nene Maryama ko honno ne'iri o boobo nene yeeti on fof inchallah ko ɗum faala ɗe sifade ɗo joni annabi Isa mo alqur'an on woni e wowlude fiimum on ko ɗum faala ɗen joni nden toɓɓere ɗon faala ɗen yewtude annabi Isa mo alqur'ana on sifi on fi muɗum na mo annasara koɓɓe nde sifi fi muɗum sabu siɗe yewtude fi annabi Isa ka alqur'ana e annabi Isa ka defte maɓɓe fefindaɗe ko fiiji ɗiɗi sertude julɗo on noon ko honɗum ko jogitiɗo alqur'ana on
ko ɗum waɗi nulaaɗo maaki wondema honno ɓe accidi en e piiji ɗiɗi pat si on jogitike ɗi haray on daɗi si on tirtike ɗi haray on yoolike taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik mi acci on e piiji ɗiɗi hentiɗi fi kon woni ɗin hentiɗi ko deftere Allah nden e sunna nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam bi mana no alqur'ana on sifani en noon fi annabi Isa an o julɗo ɗettu ko alqur'ana on sifi kon waɗaka ɓernde ma waɗa ɗum ɗon finde kala ko alqur'ana on ari innin e ɓe annasarankoɓe ɓe feni e hoore annabi Isa ɗo e ɗo e ɗo an kadi waɗaka finde ma ka nder ɓernde ma ɗum ɗo ko felade ni ko ɗum woni julɗo ko jobbinanagol allahu subhanahu wa ta'ala enen en inni alqur'ana on atti e yeetade fii ko wi'ete honɗum mama soro annabi Isa ko gila ka mama soro annabi Isa alqur'ana on fuɗɗi e sifanade ha ka annabi Isa nulaaɗo ha ka annabi Isa innen naɓaka Allah ɗon Allah daali inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin Allah inni pellet mi suɓike annabi adama mi suɓike annabi nuh mi suɓike annabi ibrahima e ɓeygure mum nden mi suɓike kadi ko wiyete imrana e ɓe ɓeygure mum nden komɓe noon woni ɓeygure innen a wondema imrana nden ko nene mariama kañum eko wiyete annabi isa eko yowodire ɗin ɗon piiɗi en yiiɗo allah subahana wa taala o inni o suɓi annabi nuhu o suɓi annabi adama kono annabi ibrahima kan eko wiyete ali imran ɓen ɗon allah suɓi ɓe suɓi kadi ɓeygureji maɓɓe ɗin aray noon goɗɗo no wawi allah anditade ɗo nulaaɗo wowlaka fimum ɗo ko wonete nulaaɗo no yewta fimum ɗo saabu ko allah daali ɗo ala ibrahim yimɓe ɓeygure annabi ibrahima nden hiɗen andi wondema haray ko wiyete damme nulaaɗo nden sallllahu alayhi wa sallama haray no yeehi ha hewtori annabi ibrahim allah yeeti e fii ko wiyeten ko honɗum ɓeygure damme annabi isa nde allah yeeti en kadi fii yumma nene mariama bimana pati annabi isa allah kadi sifani en fii pati annabi isa ndaren ɗo alqur'ana on o accanali en hay fuy o sifani en fii mama soro annabi isa o sifani en fii pati annabi isa o hirti noon on sifani en fii nene mariama o hirti noon on sifani en kadi fii annabi isa allah daali ka sifagol fii ko wiyete pati nene pati annabi isa maketeɓe hannatu allah daali إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله إني أندتي أنولادو فوندو كويئتي سنة بعمران بما كنو haray mi takkani Allah ko ko mi woni kareedu an ɗo mi hertinanimo ɗum ɗo mi mana haray o bobo mimi sowi ɗo ɗum ko ɗum woni ko nene mariama haray mi hertinani o ɗo fi gollal ngol ma pet ndaren ɗo allahu subhanahu wa ta'ala ko honno gila nene hannatu ɓayɓe ɗetti ko wiyete reedu e nene mariama adoyoɓe andude ko sonnajo ma ko jiwumɓe saawi hari ɓe ɗetti ko wiyete décision ko ɗum wiyeteɓe fiɓorike ka ɓernde maɓɓe ɓe anniye laaɓuɗo o bobo mo ɓe sowi ɗo inchallahu si ɓe jiɓinimo o bobo ɗo wona yahowo ɗaɓɓa jawdi o bobo ɗo wona yahowo ɗaɓɓa hay fuy o ko yahowo gollana juulirde nden baytal maqdis jérusalem sonnajo moƴƴunoɗo ya ɗettu reedu ha ngasa inna o bobo mo misali ɗo oɗo ko allah subhanahu wa taala mi takkanimo koyo yaw o hoɗaka juulirde o gollana juulirde o firta juulirde illen wondema o ñiiɓa ka juulirde toon fiirewgol allah subhanahu wa taala ko ni nene hannatu illen fiɓorno ka ɓerɗe ma hande kadi noon ñande noon nene hannatu jibini hiɗen andi hari on saayi ɗon hari ko rewɓe ɓe jaɓetake naate ka nder juulirɗe hari noon ko haɗi sabu haray na l'islamu haray no fiilade wota naatu ka juulirde nde tawde haray sonnaɓe ɓen fiiloto ɓay nene hannatu jibini nene mariama ko honɗum ɓeynuno
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الأنثى بين الله mi ɗettuno fodore mi innisi mi jibini o bobo ɗo ko gollanowo juulirde nden kono noon mi jibini e jaka yo wona pay ko nguru mi jibini ko deyu mi jibini joni noon mi anda ko honno mi gerdirta ha joni saabu ko si tawino woni ko goru anno himo wawno ko wiyeten kon innen gollugol ka juulirde haray nene hannatu maapi kono Allah subhanahu wa ta'ala muuyi ka muuya makko ɓe newni wondema hari kamɓe ceernoɓe ɓen on jamanu ɗon ɓe newni nene Mariama haray hino wawi wonde ka juulirde ko ɗum Allah daali ɗo wondema nene hannatu a maki walaysa zakaru kal unsa gorko wa awa tawi ko nguru wa awa jiw joni noon kana innugol ɗo walaysa zakaru kal unsa wona fiiɗo ko Allah inni gorko wa awa jiwo bimana jiwo wa awa gorko ko faanda ɗo ko nene Mariama woni e yewtude ko noon tafsir ɓura yarede e muɗum haray noon hiɗe mari a tafsir go kono ko yaadi e ayaje ɗen kon walaysa zakaru kal unsa ɗo ko nene Mariama maki e min ko gorko mi faalano joni noon mi jibini fiyo woni ka juulirde golla fi juulirde nden joni noon ko diw mi jibini ɓe maki noon honɗum wa inni sammaytuha Maryam haray mi jonnimo inde Maryam ko honɗum firti Maryama ko firti ko gollanowo Allah jiyaɗo Allah nde tawde hari ɓe takki wondema si ɓe heeɓi bobo ɓe waɗaymo o gollana juulirde nden ɓayɓe heeɓi ɓe tawi kadi ko jiw ɓe innimo Maryam sabu Maryama ko firti ka haala ko wiyete siriyaniya haray ko firti on ɗum ko khadima bimana gollanowo juulirde Allah subhanahu wa ta'ala noon muuyi annabi Zakariya ne'i ko wiyeten kon nene Maryama sabu ɗo en faala sifade annabi Isa mo alqur'ana o yewti fi mum on no serti e annabi Isa mo hande mo annasarankoɓe woni e sifade fi muɗum illa ko ɓiɗɗo Allah illa ko Allah illa ko inne wondema mo fempama mo warama ɗum ɗo fof l'islamu on kañum julɗo on o ha naafi ɓorde ɗum ɗon hande kadi noon annabi nene Maryama ñande ɓe ɗettuno reedu e ko wiyete annabi Isa alqur'an an kañum kadi jaddani e alqur'an an inni waskur fi kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله إني أندتك في كويته قصة نين مريم فيوندو بوقتينو yimɓe maɓɓe ɓen ɓe yehi e nokkure wirninde Allah innini malaikajo ari ko wiyete jogii mbaadi neɗɗo haaka Allah daali ɗon qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiya ha on malaikajo ari inni min ko mi nulaɗo ko Allah inni mi fiyomi okke ɓiɗɗo lele Maryama maki on no qalat أن يكون لي غلام ولن يمسسني بشر ولن أكو بغية وهم من نواوي هبرد بايكم مهي دالي غوركو إهمالي سبهارا ينين مريم كنون كفامي كفامي تنكم واتا هبو دبيتو هارا هي دالي كو يتي أسوناجو جونو الله سبحانه وتعالى nene Maryama inni ko honno mi wawiri heɓiro ɓiɗɗo mi jombaka mi wonda e gorko malaikajo on inni nene Maryama qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin malaikajo on inni min ko on mission noon addinmi haray min ko mi nulaɗo yo mi ar mi weltinire wondema haray anna arsikete ɓiɗɗo nene Maryama hande kadi nugo ɗum ƴetti reedu e ko wiyete annabi Isa yaka mi andi annabi Isa kamɓe ko yumma ɓe mari ɓe ala baba jono Allah subhanahu wa ta'ala hino wawi piiji ɗi fof himo inni yafalu ma yasha'u wa yafalu ma yuridu Allah inni mi waɗay komi faala mi waɗay komi muuyo kadi landitotoɗo langala la mu'aqqiba li hukmi Allah si yaawi hunde iwtirowo ɓaawo ñawore makko nden ala koko faala o waɗata goɗɗo landitotako o tagi annabi Adama ala nene ala baba o tagi annabi Isa no mari nene ala baba oto tagi en enen hiɗe mari nene e baba kono o faalira wo mo gerɗita goɗɗo lantotako joni noon nene Maryama ɗettiɗo reedu
hande kadi noon ngata on hewtiɓe mi mana ɓe faalano jibingol nene mariama tawno maapi ko honno wonirta honno ɓe hiidirta e jama on ɓe ɗetti reedu jama on fof hino andi ɓe jombaka Allah sifani en ndaren ɗo Allah subhanahu wa taala wallahi kala laatuɗo e ɗi nambaraji fewndiɗi 24 e ko wiyeten 31 haray on tigi laato e hoore mum e nambara sabu alqur'ana on no laɓɓinane boy ndaare alqur'ana on e nder sonnaɓe wowlaɓe ɓen fof fimum ka alqur'ana ko nene mariama tum e nder alqur'ana on fof alqur'ana on ari sifi inde muɗum sonnaɓe ɓen fof hedditiɓɓen fof inde maɓɓe wowlaga ka nder alqur'ana ko nene mariama tum woni sonnaɓe ɓe alqur'ana wowli inde mum nden ko laaɓi pos ko nene mariama tum kadi ka nder alqur'ana tum tawata haray sariya on alqur'ana on ari yeeti e fewdo ngata heɓunoɓe fewde hewti kadi jibinta noone no ɓe wonirnono situation no ɓe wonirnono ko heddi kon fof alqur'ana o sifalaki en sonnajo hay e goto wondema inde muɗum yeeti en kadi ñande jibinta hari ko ni woni e mapori hari ko ni woni e wullirde hari ko ni faala hari ko ni woni faaliraka hari no huli hari hula ko nene mariama tet alqur'ana on ari ɗumannillo fii honɗum sabu alqur'ana on no mari ko wiyete mu'jiza wa kalamullah ko danon Allah nde tawde Allah subhanahu wa taala no andi wondema ñande goo ma ɗum feddeji goo aroyey ɗi daroɗi inna on ko Allah ma ɗum ɗo ko ɗum ɗo Allah ɓanginani en hay ko wiyete yumma makko ñande ngata heɓunoɓe ko honno ɓe wonirno fi en andu awa annabi Isa ko jibinaɗo wano no yimɓe ɓen ko jibinirani joni noon ko honno hiltoto ɗon innon oɗo ko ɓiɗɗo Allah honno hiltirta ɗon innon oɗo ko kañum woni Allah enen julɓe ɓen kadi hawtoɗen innen enen en tawti enen julɓe ɓen hawtoɗen innen en fof enen en woni e konngol gotol joni ɓayɗo ɓuuri men ka hettare ɓayɗo ɓuuri men ka économie ɓayɗo ɓuuri men ka politique joni mene men tawti on hay ka diina faljere molanade ko ɗum waɗi alqur'ana on yeeti en ñande ngata o muusendi ɗin heɓunoɓe fi jibingol annabi Isa fa ajaaha almakhadu ila aljiz'i النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ngata on ɓay muusendi ɗin heeɓi nene mariama fi jibingol annabi Isa ɓe seeni ka jullere tamaro ɓe maaki hara ɗum Allah warayno lan ado hande hara jama on hejjitino fi an few ma ɗum hara mi jibinay oɗo tumi maya hara de jama on no wowna fi an inna ko ni mi heɓiri ma mi meeɗi bobo mi yidale en baldi haray o bobo ɗo ko fattujo ma ko nanni e muɗum nene mariama inni miɗo yeli hara ɗum mi jibinayno tun mi lutta e muɗum hara mbiɗa naali ko jama on haali eken andiɗo honno wondema alqur'ana o ala e ko wiyete nafoore kissa e annabi Isa so wona alqur'ana o ngari ɓangilani en no jeeya noon musidɓe julɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo Allah ɓuri hiɗude on ɓen kadi sifani en fi annabi Isa alqur'ana on ari yeeti en fi ko wiyete ngata on muuseedi fi jibingol annabi Isa o alqur'ana on kañum ko ɗon hatti nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makoy ka yewtere maɓɓe ñande annabi Isa heɓano seytane ari ko wiyete mottugol ɓe sabu hiɗen andi bobo so heɓama ko hati kon wullay haray ko seytane woni mo e mottude annabi Isa heɓa seytane ari ɓattimo tum malaika ɓen ari dampimo malaika ɓen ari raɗimo ko kanko tum woni jibinaɗo mo seytane memali annabi Isa caka mi andiɗo on ɗum sariya men on ala ko acci alqur'ana on ari ha ka musendi ndin nangi ɗon nene mariama fi jibingol sunna nulaɗo on ari ɓanginani en seytane ka ari inni mottay bobo on malaika ɓen ari raɗi seytane kamɓe tum woni jibinaɓe e nder laalagal ngal fof e nder tagornen fof tawo hara seytane memali jaka mi andi hon ɗum haray fiya faamu kadi alqur'ana on no haani kadi faamugol sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo nene mariama jibiniɗo annabi Isa jibinede annabi Isa himɓe ɓe fuɗɗino annabi Isa ndar mariama ngalma ben makko ko ɓi moƴƴuɓe yumma maɓɓe ko ɓi moƴƴuɓe oɗo yeehi fadgitoyke nambara o heɓiroyi ni o heeɓi fattu himɓe ɓe fuɗɗi wowlugol si waɗi mbiidi
Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en kadi ka alqur'ana ko honɗum ɓe wonno e wowlude alqur'ana on kadi yeeti en ko honɗum annabi nene Maryama wonno e jambade himɓe wurudunoɓe e nene Maryama ɓe innunu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a su' wa ma kana ummuki baghiya alqur'ana on wa madha ba'da alhaq illa ad-dalal alqur'ana on ɓanginenen fof wallahi so tigi tertike koko alqur'ana o ɓangiɗo hatta yanoya e majje hatta yanoya e niɓe ala alqur'ana on yeeti en ɓay annabi Isa heɓama ko honɗum himɓe ɓen wonno e sownodirde honɗum himɓe ɓen wonno e wowlude himɓe ɓen ko ɗum wonno en ɓeyni ya Maryamu ko ayyo Maryama eppi addiɗo hunde hawnide yumma ma ko ɓi moƴƴuɓe baabe ma ko ɓi moƴƴuɓe ardiɗo e reedu ajon mbaka haray addiɗo on ɗum hunde hawnide ya ukhta Harun ko ayyo bandirawo Harun haray no Haruna fandaɗo ɗo on wona Haruna wondunoɗo e annabi Musa on oɗo ko neɗɗo moƴƴo wonnoɗo e jamanu annabi Isa wiyeteɗo Haruna oɗo hina oɗo wonduno e annabi Haruna hina oɗo woni annabi Haruna ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a su' baaben ma wonano neɗɗo bonɗo wa ma kana ummuki baghiya yumma ma wonano himɓe yalta e ɓe ɗaɓɓugol worɓe waɗa zina en yiɗo kañum kadi himɓe ɓen honɗum jakami andi haray da'iman si goɗɗo boni himɓe ɓen kañum kadi ndaara e mawɓe makko ɓe ɓeɗo ko atti innude koyo Maryama addiɗo hunde hawnide sabu benma wona bonnoɓe yumma ma kadi wonano agayɓe annabi nene Maryama heɓali ko wowla sabu kamɓe tigiri on ɗum iɓe maapi sabu ko hunde feƴƴude hakkude maɓɓe e malayika joni noon ko ɗum ɓe yetoto jama o ɓennayi malayikajo jippike ɗo wonti gorko aray ko wutti e an e yamirore Allah miɗe tiredu himɓe ɓe famata ɗum ɗo ɓay woni ɓe darike ɓe maapike alqur'ana on kadi sifani en ɓay ɓe maapike ko on ɗum kadi feƴƴuno nene Maryama ko ɗum waɗi ɓay ɓe jibini bobo on yimɓe ɓe fuɗɗike ɓe innude benma hina yimɓe bonnoɓe nene ma wona yimɓe agaynoɓe nene Maryama sappi bobo jibinaɗo ɗon e ɗon on alqur'ana on sifani en ɓay nene Maryama wonanama ɗin konnguli ɗon ko honɗum kadi ɓe jaabino fii tum wata heddo hay e pos ko tawata ñande goo en accita e dina men kan jokke goɗɗum o alqur'ana on waɗi ɓangina men fof ɗum waɗi alqur'ana on da'iman aray ɓanginana en haray la tattabi'u khutuwati cheytan taw jokku laayi cheytan no jeeya e laayi cheytan wurnutugol naamuji himɓe ma wurnutugol julteje himɓe ma jokkugol diina woɓɓe awa da'iman haray e ni nene Maryama ɗo ɓayɓe sappike ko wiyete bobo on jama on sikki nene Maryama feeti hiɓe yeetede ko honno heɓirɗa ndu reedu ɗo ɓe acci ko woni yo ɓe sappi bobo on jama on ko ɗum jaabi kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ko honno menen men yewtirta e bobo penu no ɓe gayni wowlirde ɗum ɗon bobo annabi Isa hawti ka woni ɗon bobo penu ɓe hokka ko wiyete kawa kuye mojiza ko jama on fof wowayide bobo on hawti qala inni abdullah atani alkitab وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بوبو بيلو باي هالي دون نو جما فو دارينغال بوبو كونو يني جابا غول بن دارينو بي تونو غول نene Maryama بوبو إني كو haray min komi jeeyaɗo Allah ɗono ko honɗum si tawi annabi Isa inni ka woni ɗon penu adoyoɓe nuleɓe min komi jeeyaɗo Allah an ɗo julɗo ko honɗum yata tawta yimɓe innuɓe wondema annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah ma ko kanko woni Allah ko ɗo o yiite qala inni abdullah min komi jeeyaɗo Allah nami Allah dey wonami ɓiɗɗo Allah dey wonami reweteɗo dey inni abdullah Allah o kiilan deftere Allah waɗilan annabajo Allah barkini fi an himɓe ɓe nafitoraylan kala kami hikkori
Allah yamirilan kadi juulugol itta zakat fotemi ɗo wuuri Allah waɗilan ɗoftotoɗo nene e baaba Allah waɗalilan ko ɗum wiyete dundarankejo malkisaɗo mo ɗoftota ko nene e baaba Allah waɗi kisi e an ñande mi jibina e ñande mi maayi e ñande mi immintinoyte bobo jaami ɗum ɗo jaka mi andi musidɓe julɓe yawgol waɗa ñande nogay e nayyi juldere ma ñande 51 ɗum tabitaka diina few sa yehi kadi haray ɗa jeeya e himɓe ɓe alqur'ana on inni ɓen no innude annabi isa ko ɓiɗɗo Allah annabi isa wondema ko kanko woni Allah e hoore noon annabi isa inni kanko ko jiyaɗo Allah bimana haray a jeeyama e fenuɓe e a jeeyama e tawtugol fenuɓe ɓen e hoore annabi isa Allah kadi inni ɓay woni bobo hande kadi jaabike ɓe ɗum ɗo jama on fuu hi'i wondema ɓe inni nene mariama ɗo okkama ko wiyete kawa kuye bobo ɓeɗo daro wowlira ni ɗum kadi wona konngol gotol wona konnguli ɗiɗi wona konnguli tati ko yewtereji minen moko baɓɓen minen ronki yaltingol kalfere ka karawo amen tata ko bobo ɗo yewtata ɗi yewtereji yeɗɗuɗi Allah inni ɓay kadi feƴƴi annabi isa janɗi Allah inni summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryam wa ataynahu al-injil ɓay woni annabi isa janɗi Allah kadi okkimo ko wi'ete deftere injila nde annabi isa ɓay okkama nde deftere annabi isa noon fuɗɗi noddugol himɓe ɓen kono ɗum kañum kadi woɓɓe kadi inni gomɗinimo si tawi woni o waɗi piiji ɗi tawata hara ɓe fof ɓe wawata waɗude ko ɗum noon innete altahaddi mojiza sabu mojiza kañum ko ɓe takkoɗo e ko wiyete attahaddi waɗa hunde nde hay goto wawata waɗude illa kadi sikoɓe worɓe yoɓe waɗu sifa ko watta ko annabi isa no jeeya e ko ɓe okkano fiyo jama on andu ko ɓe annabaɓe ɓe jokka ɓe annabi isa Allah subhanahu wa taala sifani en hari o ɗettay loope o moƴƴina e mbaadi sonndu kono ko e yamirore Allah o wutta tun sonndu ndun immo wiira hari kadi no jeeya e ko okka heɓaɓe tawa ko bumɓe hiyaali ha hande no jeeya e ko annabi isa okka hari o mawlaytu yeeso on tigi gon on tigi watta hiide no jeeya kadi e ko okka hari jamanu makko nawnare no yalti épidémie har no woodi nawnare no yaltuno e jamanu makko tawi ndel nawnare hari nde ala lekki few sifana hande noynite ni sida ma sifa noynite ebola ni hari nawnare kadi no woodi e jamanu annabi isa fewndo o nula hari hide inde al adras ko innete nde nawnare ɗon ko ɓuri on tigi rusoto nde nawnare ɗo hari nde ala lekki e jamanu annabi isa Allah okkimo kadi wawgol ñawdugol nde nawnare ɗo hattali ɗon kadi Allah okkimo kadi geɓal tataɓal ɓurgal mawnude mo tata ko kanko hertoringal immintingol mayɓe tata so goɗɗo maayi o aray o mema on tigi tu on tigi immito annabi isa okkano min noon pi ñaka enen andi enen julɓe ɓen ɗo ko ɗum waɗi diina l'islam kan Allah daali wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah inni ko haray ko ni men waɗiri on yimɓe wonuɓe ka hakkude yani nunɗuɓe enen en hiɗata annabi isa ha wattemmo reweteɗo en hiɗata annabi isa ha ko wiyeten innen ko ɓiɗɗo Allah kono noon kadi noon ɗen irriti goɗɗo wonata kadi julɗo si wona olo annabi isa goɗɗo kadi wawata ko wiyete ɗoytugol teddugal annabi isa ngal ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o yi alqouran o no sifanade moƴƴereji makko ɗin no sifanade en ko okkano no sifanade en kañum kadi piiji ɗi o waɗayno o wowli hari ko bobo o wawi waɗugol loope ɗum wonta sonndu wiira o wawi ñawdugol ko wiyete heɓaɗo tawa hara hi'ali ha hande bunɗo o wawi kadi ñawdude de nawnare tawaynode lekki ala e jamanu makko rusayno nawnare rusayno nde ɓuri o wawi ñawdude ɗum ɗo fof o wawi wonnutugol kadi mayɓe alqur'ana o suuɗani moƴƴereji Allah subhanahu wa ta'ala hokkimoɗe saabu fi hollu saabu jippinɗo tawrata on e jippini injila on kadi ko on jippinide alqur'anare teddude moftude ko wiyete e ko ille wondema sariyaji feƴƴinoɗɗi fof annabi isa okka ɗi piiji ɗo fiyo jama on hoolo wondema haray ko Allah subhanahu wa ta'ala innidimo alqur'ana on noon annasaran koɓɓe kañum ko ɗum ɓe hooli ko wondema annabi isa waranoma annabi isa fempama
ko waɗi so yeewi ka juurirɓe maɓɓe ko ɗum tawete ko goɗɗo no fempa toon mbaadi goɗɗo no fempa ɓeyna ko annabi Isa jooni noon an sa an o julɗo so a yehi e wurnutugol juldeje maɓɓe ɗen a yehi e wurnutugol laamuji maɓɓe ɗi a yehi e wurnutugol ko wiyete inne nde ñande 24 manunuma haray ɗa wayi wa innuɗo ko goonga annabi Isa fempano ko goonga annabi Isa warano ko goonga annabi Isa waɗano ɗum ɗo e ɗum ɗo annabi Isa Allah subhanahu wa taala ɓantalimo ɗimana haray a yeddi o ko wiyete alqur'ana ɗo Allah daali wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima Allah ini ko sabu keferankaku maɓɓe e sabu konnguli maɓɓe bonɗi hoore nene maryama ɓe fefindi ko wiyeten kon konnguli bonɗi mawnuɗi e hoore ko wiyete nene maryama wa qawlihim sabu no konnguli bonɗi ɗin kon koynugol nene maryama waɗi zina ɗum no konnguli bonɗi kadi Allah subhanahu wa taala inni wa qawlihim inna qatalna almasiha ibna maryam ɓe inni kañum kadi honɗum ɓe inni menen min wari annabi Isa ɓiɗɗo nene maryama o Allah noon daali o ɗum wama qataluhu ɓe waralimo wama salabuhu ɓe fempalimo walakin ko woni subbiha lahum ɓe nandindinana e makko wona kanko ɓe fentu joni noon si tawi woni enen ka diina meɗen annabi Isa waraka annabi Isa fempaka annabi Isa waɗaka hay e fus Allah subhanahu wa taala arno ɗetti annabi Isa e ɗoygol naɓi dow ga annabi Isa noka kammu annabi Isa jeppitoyto ene ko ɗum ɗon hooli ɗen joni noon an o julɗo yahowo waɗa 24 yahowo waɗa sifa ɗin jondeji haray an on sabu ɓen woni ɓe waɗude 24 ko honɗum ɓe hooli ko wondema annabi Isa warama annabi Isa fempama joni noon haray an kadi a yeyini on ɗum are en fof hawtite waɗen juldere waɗen welo welo ñande o fempaɗo ɗo heɓano ñande o waranoɗo ɗo hebbano ɗi mana haray a naate ko wiyete nambaraji ɗi tawata hara ko an faggitanoyi hoore muɗum ko ɗum Allah subhanahu wa taala daali wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum haka Allah daali ɗon bal ko woni accen wiyaton gonga rafa'ahu llahu ilayh Allah ɓanti annabi Isa ka makko wa kana Allahu azizan hakima Allah ko o jogiiɗo doole yaltingol goɗɗe hakkunde ayɓe naɓa mo ka makko to sécurise mo waɗa mo e hoore kisi e Allah ini kanko hemo jogii ɗen doole hakiman ko ñeeñuɗo kadi waɗugol ɗin ɗo piiji Allah noon daali kadi dandi annabi Isa alyahudiyankeɓe waralimo Allah daali wa id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله ذلك أي النبي عيسى هري تلت بجونيما هري متوفيك نو من الوفاء كورونا دونا ورول سبو النبي عيسى ما يعني هري علماء التفسير نجيا اكو بفيرتي لو النبي عيسى نو هنا في سبو ɗaana gongol kadi no inne mayde ka nder alqur'ana en heɓi ko wiyete on ɗum hatta inne wondema halfere nden en heɓide ka nder alqur'ana kande firtirte mayde e kande firtirte ɗoygol sabu ɗoygol ko siɗɗo mayde haray ɗo ko firti inni mutawaffika haray mi ɗanninte warafi'uka mi ɓante mi laɓa ilayya ka an Allah ɗetti annabi Isa surti annabi Isa e ɗoygol nabi annabi Isa Allah noon daali ɗum wa mutahhiruka mi laɓɓinte kadi mine mi laɓɓiniroɗo min alladina kafaru e ɓen heferɓe a wonata e juuɗe maɓɓe wa jailu alladina ittaba'uka mi waɗay kadi ɓen jokkunoɓema fawqa alladina kafaru e hoore ɓen heferɓe e on jamanu ɗon ila yawm alqiyamati ha jalade danga jaka mi andi enen ka diina meɗen annabi Isa mo wonɗen e wolude fimum on ka nder alqur'ana on no serti e annabi Isa mo wona ɗo waɗaɗede feeto on wona ɗo waɗanede feeto on so yehi on landi keɓe ɓe innay o fempano haray sa yehi fewnuɗo ni Rome haray kontinje ɗi ɓe fempanano ɗiɓe fempiraɗi hino ɗon ɓe holla on ka miseji maɓɓe peeji ɗin fof enen noon alqur'ana ko inne pus waɗali annabi Isa o barminaka o waɗaka e fuyi o waraka heɓo ka Allah subhanahu wa taala jaka mi andi yawgol ɗukkoyo en nene nambaraji e innogo wonde annabi Isa warama may waɗen feeto annabi Isa fempano may waɗen feeto annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah may waɗen feeto annabi Isa ko Allah may waɗen feeto aray wallahi a tooñi Allah a tooñi
atoñi kadi annabi isa sabu annabi isa jippoyto Allah landito Allah e nane nge jangi wonde Allah landito to annabi isa yawmal qiyamah ede ko inni yo himbe be rewe ange mama himbe Allah digo konko laddi dala don hayni wata wolo sifan non kongol si tawi ɗum kadi mi wooli heeɓe anndi eka mi anndi yawgol wurnita ɗe ñalaade ɗo wurnitira ɗi konnguli wurnitira ɗi golle wurnitira ɗi ko wiyetee giggol ɓernde ɗum ɗo fof haray ko huunde jogiiɓe nambara annabi isa noon ɗo annabi isa enen ni allah subahana wa taala danndino ko wiyetee yahudiyankeɓɓe ɗo e yewtaali kanko e ɓay o jonnaama deftere nden kanko e yahudiyankeɓɓen ko on no ɓe piiriri ɗum ɗo ngaray enen en faalan sifaade ko sifaniɗen ɗo fi annabi isa koye jama on faamu annabi isa wona ɗo wowlede fi mum kal qur'ana o e annabi isa moɓe woni e feetande on ɗo ko piiji ɗiɗi ɗi nanda yaada kamɓe annabi isa moɓe feetanta on ɗo maɓɓe fempanoma haray noon annabi isa kañum kadi artoyay akhiri zaman ñande si dargal ngal ɗartoyike annabi isa no jeeya e nandeji dargal ngal jani ɗi jippagol annabi isa nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisa annabi isa jippoyto kala ko woni croix ko wiyete ɗi nandeji croix catholique ɓe annabi isa ara lancadi fof inna ko min innuɗon on fempi mi awa eylan ɗo yana e majji fof lancadi fof annabi isa arwa kadi inna ko oɗon inni mi newni ƴakkugol kose annabi isa wara koseji ɗi annabi isa seeɗoyto kañum kadi hajju ɓe hajjoya ɓe waɗa kadi ko wiyete ko umra ɓe wuuri taka leydi duuɓi jeɗɗi on tuma noon ɓe faato julɓe ɓe juulaɓe ko ɗum ɗo woni aqidatu ahlu sunna wal jamaa enen ko ɗum ɗo haanuɗen hoolade wona ko wona feetanede sabu ko wona feetanede kon tabitali hayka defte maɓɓe ko kamɓe wayli defte ɗen fefidiɗe wattiti ɓe kalfe ɗen Allah inni wondema si ɓe innama yoɓe windu yoɓe ɗumanno ɗo ɓe change ɓe watta ɗuma sabu ceernoɓe maɓɓe ɓen tigiri hari laaɓa reedu wayliti ɗuma defte maɓɓe ɗen yeyitiri ɗe samanan qalila joggeloy fandu koy annabi isa enen ko hooɗi ɗen himo ka Allah o jippoyto o bonna ko wiyete croix ji ɗin fof o wara koseji ɗin ɓe seeno hajju ɓe waɗa umra ɓe wontano duuɓi jeɗɗi ɓe faato julɓe ɓe juulaɓe enen ko ɗum ɗo haanuɗen waɗude finde meɗen wuuriden e ɗum ɗo maayiden e ɗum ɗo ko ɗum ɗon kadi wonata sabu ya naatu aljanna sabu ko ɗum ɗo woni alfirqatu najim bimana fedde daɗoyayde nden yawmal qiyamati ko jogitinde ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maaki kon joni noon ene joni annabi isa noon accuno wasiye kaɓe accano wasiye ɓe maɓɓe ɓen alqur'an on ari innen annabi isa accuno wasiye laaɓuɗo pos ko honɗum woni on wasiye mo annabi isa accuno alqur'an on inde acceni e toon alqur'an on inni wa is qala isa bnu maryam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min altawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad alqur'an on inni annabi isa wasino ɓe maaki ko no yo bani israila acceni yeeto on wondema komi nulaaɗo allah min komi nulaaɗo allah miɗo hawrodiri sariyaji an ɗin no hawrodiri e sariyaji jippinoɗi e mon ɗin e annabi moussa mi weltiniri on kadi annabajo goo wonɗo e aroyde inde makko ko ahmadu ko ɗum woni ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si o ari jokkemo dey certoɗonnam joni noon si annabi isa tigi mooɓi yimɓe makko ɓen fof inniɓe haray annabajo aroye inneteɗo ahmad nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande o aroyi mi weltiniri on mo jokke sariyaji makko ɗin dey ko ɗum ɗon woni gonga joni noon an o julɗo mo allah arsiki mo allah nemini jonnuma ko wiyeten kon ko annabi isa wasiyino mofte makko ɓeɗen kon tawi an ko on wasiye ɗon ko nder ɗon heɓaɗa kaka nder wasiye ton heɓaɗa ɗum noon ɗettitoyta wattita e ko wiyete sila ɗum noon ɗettoyta wattita e ko a annda ko honto iwri haray wallahi musidɓe julɓe haray ɓeyden wattugol e lila ɓeyden jarnugol allahu subhanahu wa ta'ala ɗo ko annabi isa wasiyani en annabajo
si o ari weltiniri on mo jogitemo ka jakkirde haray ko ni annabi Isa wasiyori himɓe mum ɓen allahu subhanahu wa taala noon ɓantiɓe allah subhanahu wa taala noon alqur'ana on kañum kadi inni gon ɗum allah annabi Isa wasike fi nulaɗo allah subhanahu wa taala kan noon ɓay nulaɗo allah daali huwa alladi ba'atha fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin allah inni haray ko min woni nuluɗo on human bindejo waɗi mo annabajo jeyaɗo e moɗon mono yewta jalla on ayeje an nden laɓɓina on e ko wiyete e tuudiji laɓɓina on e aqidaji bonɗi laɓɓina on e konnguli bonɗi e kuuɗi bonɗe himo janna on alqur'ana on janna on sunna on hari ɓaawo ɗum ɗo jippade hari ɗon e majjere ɗo en faayere molanaɗe nde mi anndi annabi Isa sinni wondema o annabajo illeteɗo ɗo ahmadu so aroyi yo jogitomo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓayde nulaama allah inni mi nulihuman bindejo yo ar jalla on deftere nden e sunna on o laɓɓina on jooni noon sen inni ɗo laɓɓingol ma sike koko romen meɗen e civilisation ji feƴƴuno ɗin fof ko ɓe wayli defte ɗen fof nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari laɓɓinani en fof suɓi jolli e neddi laaɓudi ɗin pos inni ko ɗum ɗo woni ko allah hiɗi ko ɗum ɗo woni ko allah añi an noon acca ɗin ɗon fof yaha kadi hoota e katuudi toon jokka ko wiyete goɓe wona julɓe ɓen hande ko ɓuri sattude fof julde suumaye julde donki woɓɓe andata ɗum ɗon feƴƴi ma woɓɓe sodanta ɗum cogji ma woɓɓe haaji mum ala e muɗum hiya noon 24 e 31 tata hiɗe jooɗi habbi 0 heure miɗo habbi 0 heure ha ɓe fuɗɗo fettinde ɓe habbi 0 heure may ka centre ville hiyen koɓe fettinta kon mayi ɗum ɗo jooɗo wurnita yaha jinda hara no welti hara no ɗuma wewli hara no hiɗi ɗum ɗo kono julde suuma e donki woɓɓe juulata iidi woɓɓe julta ɗum en hii hayka leydi ka wonɗen ɗo haygo iidi suuma e iidi men ni suuma e donki ɓe jonnanta ɓe jonnaali en priorité e leyɗe heewɗe ye yaw juulen julɗe men nden an noon ko honɗum accitata ko maako yaha jokka ko goɗɗo ko hay ko fayere ha hande e hiyal ɗo allah sarankejo ma alyahudiyankejo no soodi ɗo dammol no illi ɓay ɗum woni onon julɓe ɓen on heeɓi feeto min kadi mi soodu e dammol mi hirsa hay goto waɗa ɗum juldeje men ɗe si hewti sina enen yeetiɓe ɓe andata enen noon tawata hara on tigi no prépara 24 ma ɗum 31 ɗum ɗo fof no holli haray hiɗen e fayere molanade yo allah subahana wa taala rutto en ka dina makko no moƴƴiri l'islamu salaki golludugol la yanhakum an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin l'islamu salaki wondudugol ka neɗɗan kako kono lompiiji yowodirɗi e diina ɗin l'islamu ko inni wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja allah daali mo kala e moɗon meɗen waɗani sariyaji meɗen waɗani laawol si allah no waɗani l'islamu on laawol no waɗani mofteji ɗi an laawi ɓe inne wondema allah inni o wondema laawol l'islamu ngol si ari ɓiya fof koyo terte joni noon a acciti ko ɗuma yeɗɗi ko gaye a jokkoye ɗum allah ko ni wali kullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja allah daali ya ayuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe o kala annduɗo no natori e yewtere gomɗinal si tawi ɗum woni hiɗa anndi ene hiɗa gomɗini siɗa anndina gomɗini hiɗa haani jentade ɗum ɗo faama gollitira allah daali ya ayuha alladina amanu la tattahidu lyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum haray ko honto faala ɗen ko wiyeten ko ɓaqqingol kaka allah daali ɗo wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum allah inni kala yaaduɗo e maɓɓe yaadi e maɓɓe ka juldeje maɓɓe yaadi e maɓɓe ka innugol allah ko annabi isa ko ɓiɗɗo allah yaadi e maɓɓe annabi isa ko kanko woni allah yaadi e maɓɓe annabi isa waranoma yaadi e maɓɓe annabi isa ɓantaka
yaade ɗum ɗon wurditinamuji maɓɓe ɗin jokkidina maɓɓe kan Allah inni haray on ɗon haysimo lodditade e jurɗo men kono kanko e ɓeeɗa ko ɓe gootum wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki haray noon annabi Isa wasi keefi jokugol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man tashabbaha bi qawmin kala nanditiɗo e mofte e yimɓe go'o fa huwa minhum haray himo jeeya eɓe maɓɓe sa nanditike e nulaɗo ka konnguli ka jikku ka diina haray anga jeeyama on ɗum en ko wiyete julɓe ɓen sa nanditoyke kañum kadi Allah tarankoɓɓen ka konnguli ka kuuɗe ka fidde haray ande maɓɓe ko on gootu sa nanditoyke kadi alyahudiyankeɓɓe kono sa nanditoyke kadi bouddhisme ɓen kañum kadi ko noon sa nanditike e rewayɓe nanguigen ko noon sa nanditike e rewayɓe kaaje ɓen ko noon siki mathématique ala enen e nder muɗum haray noon hiɗa jonna ko wiyete honɗum suɓagol nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahab neɗɗo on komo o hiɗi on o wondata e muɗum jon noon ele sa yehi waɗugol ɗo feeto ma a soodi ɗo pot de fleur ma yeyani christmas ma noël ma ɗum ɗo haray ko ɗum ɗon no wele nulaɗo noon maki on ɗum mo kala ko wondata ko komo neɗɗo mo hiɗi on ko ɗum ɗumannoto nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi maki man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun nulaɗo kadi maki te e riwaya go man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kala fuɗɗiɗo e ka diina amen ɗo hunde nde yeyaka ton haray nden hunde ɗon ko nde ruttade o ala joddi nulaɗo kadi maki kala golluɗo gollal tawi ngal gollal jeyaka ka nder diina ton haray on tigi ko jollita ɗum golle makko ɗen jooni noon haray ɗo ko faami ɗen naye faamu ka yewtereji men ɗo haray anna inde wondema ɓe wona julɓe ɓen en hana wurudugol en hana tottuɓe haqqeji la haray o hadisa ɗo ko firi man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa warad ɗo hinafi sabu ko wiyete hiɗa mari welo weloji ɗiɓe heɓata saria on no hiɗi ha ya tawtuɓe e muɗum fa masalan mo wona julɗo si heɓanama boobo saria on harmina ya yaw ɗettanamo boobo makko on hollamo jikkuji moƴƴi holla julɗo kañum no teddini neɗɗan kakum si tawi woni kefeero neldima ina haani jaɓugol hollugol mo a wondema jikkuji moƴƴi si tawi woni koko dagi o kuma si tawi woni ille o heeɓi fatunde kefeero heeɓi fatunde hara saria on kañum kadi on ɗum aña wondema yo a hiwro fatunde makko hara saria on ko inni ko wata du'anomo kono hiwrodirgo fatunde hollamo kañum kadi a haray no sunde nde o jogii nde harayna jogii ɗum noon saria o harbina kono ko yowodiri e aqida kon ko ɗum ɗon saria on sakki saria on ko yowodiri e aduna kon ma ko yowodiri e piiji adunakeji kon tawata yowodira e diina ɗum ɗon saria on no udditanma an e maɓɓe hino wawi ɗum annade kono ko yowodiri e ko wiyete alwalau walbara ɗetta fiyake mum on fof halfina ɓe ɗetta fi mum fof jolla ɓe tatara ko kamɓe daginta ko kamɓe harminta ko ɓeydi wono moƴƴi ko ɗum moƴƴi ko ɓeydi wono boɗi ko ɗum boɗi ko ɗum ɗon saria on sakki kala ko yowodiri e diina kan hara ko a jogito diina ma kan kala ko yowodiri noon fi neɗɗan ka ko yagal e ko nande mum tata ena fi diina ɗum ɗon hara saria on harmina ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala manti ko wiyete ibadurrahman ka suratu furqan Allah daali walladina la yashhaduna zur wa ida marru billagwi marru kirama sa yehi ka kutubu tafsir hiɗe mari ceernoɓe molanaɓe attabi'ina wa sahaba en ɓe firtani en wo ko faandaɗo walladina la yashhaduna zur e ɗen ɓe seedota ko fenade ɓe inni ko faandaɗo ko ayadul mushrikin tabi'in ɓe go firtani en aya gonɗo ayadul mushrikin ko tawede juldeje sirkuɓɓen sa tawa kade a jeeyaka e seeditiɓe fenade nden sabu kono sa tawama a seeditike fenade nden sabu a inni on ɗum aray annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah ɗum le ko fenade annabi Isa kanko woni Allah ɗum ko fenade annabi Isa warama ɗum ko fenade annabi Isa ko e décembre eba 24 ɗum ko fenade Allah daali walladina e ɓen la yashhaduna zur ɓe seedota ko fenade mi mana ɓe seedota ko penale e sirkuɓɓen sinki e ko wiyete juldeje maɓɓe ɗen
hara hino jeya e maana tafsir o ɗo ko wiyete aya haray noon si en wattani e yili en taway alqur'ana on diina men kan hino sakki kala sabu sariya on si harmini hunde harminayi piiji laawi reweteɗɗi fof fi hewtugol nden hunde harminade ɗo nde tawde sariya on no harmini sirku harminani en laawi reweteɗɗi fof fi hewtugol sirku ko ɗum waɗi tawi woni julde nde farlama nulaɗo maki joni noon ko honno waɗirten fiisi waɓutu heewi yo jama on andu waɓutu heewi sabaɓe ndisodiri woɓɓe inni waɗen ko wiyeten ille wondema lulluru wutten nulaɗo makitta o wuttu sabu feddeji goo ko ɗum andira sahabaɓe goo inni kañum miijitiki andi ko nu waɗeten hara joni moƴƴinen taliru tappen taliru tun hara si taliru ɗum tappama hara hande kadi jama gandi magutu yoni nulaɗo maki ɗum ɗon ko anda sarankoɓɓe waɗata ɗum ɗo ɗum ɗo gueɗen waɗata yimɓe ɓen sifi ha nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaɓali ha sahabajo goo waali hoyɗi noddinaɗum ɗum noddinten ɗum ɗo hawrodiri kadi tawi seydina jibril jippiniɗo aɗa noddinaɗum ɗo yaka gandi diina men kan hara asli makka ko kala no ɓe wa'iri lon ko yen lumɗo ɓe ɗum ɗon woni asli o inen andi kadi kasira woɓɓe rewno ene lekki ille wandema ɓeyli nulaɗo haray ɓeya ko ɗo remata koye kin lekki ɗo ɓe rewata minen kadi meɗen faala ya waɗa men sana muɗum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaɓali yatawi andi haray diina men kan ko diina Allah inni no alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina Allah ni mi timmini ka diina mon akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mi timmini nema on hoore moɗon jonnugol on ka diina jonnugol o valeur wa raditu lakum al-islam diinan haray kadi ko l'islam on wondema mi suɓani on diina ko kankadi mi yiɗi jaka mi andi ɗo si mi waɗi 24 ma mi yimo ɗi 31 ma mi yeyi ɗuma ara mi hoolaki wondema diina kan timmi sabu diina kan timmi wowlali fi 24 diina kan timmi wowlali fi 31 sa ye e waɗugol ɗin piiji wurdita ɗin ɗon piiji haray ko ɗum en ennuɗa haray no woduno ko manki te timmali ewrele alqur'ana on ari yetike Allah inni wondema ko wiyeten kon ille sariyaji ɗi timmi haray musidɓe julɓe wurnutugol ɓe ñalade ɗo ko hunde hulɓinide Allah noon ko daali wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan la min az-zalimin Allah inni wondema si a jokki beleɗe maɓɓe ɗen ɓaawo ngal gandal ɗo arde ɓaawo alqur'ana on jippade wiƴƴitanoma ha holle annabi Isa ko ɗi heɓira ngata on ko ɗi heɓiri yumma maɓɓe ko ɗo woni ɓen maɓɓe afwan ko ɗo woni yumma maɓɓe ko ɗo woni yumma maɓɓe ko ni o heɓira ko ɗo o heɓa ko ɗo o jandi ko ɗum ɗo mo jolla ko ni mo nulira ko ni mo ƴawnira alqur'ana on weƴƴitanoma laɓɓina pos sa tertike ɗum ɗon a jokki beleɗe ko romenɓe ɓen créi beleɗe ɗe romenɓe ɓen ari yeeti en nin civilisation grec ko ari yeeti en kon a jokki ɗiɗɗen beleɗe ɗo min badi ma ja'aka min al ilme ɓawo alqur'ana on arde laɓɓinane pos Allah daali haray on ɗum innaka pellet no an waɗuɗo ɗin piiji ɗi on idan on tuma haray lamina zalimina wallahi ko a ñaaɗo e tonduɓe accutuɗo alqur'ana ko yewti kon fo accuti ko nulaano ɓangini kon fo yo jokkoyi ko ɓeeɗo sinci kon ko ɓeeɗo woni fefindi kon alqur'ana o inni innaka idan lamina zalimin haray a jeyama e yimɓe toñuɓe ɓen few Allah jippina annabaɓe jippina ko wiyete ceerno inne wondema jonna ceerno ɓen gande e haalaji ɗi fof ɓangilane ɗiɗo piiji fof tertola ɗum ɗon fof yaha waɗoya ko ɓe ayɓe Allah ɓen waɗata ko Allah indi haray an a jama yimɓe toñugol ngol ɗo a tooñi Allah a tooñi hoore ma sabu toñugol hoore ma kon ɗum ko ya jooɗo ɗo e yawgol Christmas ya Noël yaha 24 ya 31 wurdita ɗe e yeddugol Allah subahana wa taala waɗa piijiri fof ma yanata yide a tooñi hoore haray Allah subahana wa taala indi kadi e aya goo wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala waq Allah inni sa jokki beleɗe maɓɓe ɗen a jokki ko ɓe faala kon ndaare ɗo kadi alqur'an o inni beleɗe maɓɓe ɗen sabu woɓɓe kon ɗum
ɓe inne haray ko enen gollidata ko enen woni kawtal hara hiɗen haani yawde hannde fijoya hiɗen haani ɗumanno her sa innugol ko a julɗo her sa innugol hara ni dinan kan no haɗi ɗum her sa innugol mi yaata inna yandi yomi yawu par ce que fiwata ɓe anndu haray komi julɗo fiyo ɓe anndu komi un musulman modéré haray komi julɗo haray ko woni tumi pratique a sabu ɗum fof hannde no haalede hay siko ɗum ha ittaba'ata ahwa'ahum ba'dama ja'aka min al-ilm ɓaawo ɗum ɗo laaɓanima poy malaka min allahi min waliyin wala wa haray a alaka allah giɗo a alaka allah dandoyowoma naatugol hiite nge ibnu kathir firani en oɗo aya wenni o aya ɗo ko aya arɗo hulɓiniri en jokkugol laawi majjere jokkugol ɗi laawi ɗi ɓe woni e fefindade ko aya arɗo holli marɗo haqqille mum yo on tigi jogi to deftere nden e sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ka lannitagol ko ni hi'irɗen nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisa luttowo haanaɗo windirede ndiyan kanŋe nulaɗo maaki la yazalu ta'ifa min ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik nulaɗo maaki aduna on seedata si wona fedde hino e mayre ñiiɓayɓe hoore goonga on haccu maɓɓe alaa ko goɗɗo wikkotoɓe ɓe ñiiɓa e hoore goonga on ɓe ronka yawde 31 ɓe ronka yawde 24 ɓe ronka wurntugol ɗin ɗon piiji ɓe ñiiɓa e diina allah kan e tabintina sunna nulaaɗo on nden fedde ɗon hitaande o ille wondema duuɓi heɓoto fedde tawayde ko ɓanginayde ko woni goonga kon holla jama on ko woni meere kon yo allah waɗu en e nde fedde nde nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki fi mum ɗo seydina anas ibnu malik ɓeɗo kadi ɓe fillani en wondema adoluyo l'islamu arde hari hiɓe marno juldeje ɓay l'islam on ari nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe firi a madina ɓe yeeta wondema hari hiɓe mari ko wiyete ñalade ɗiɗi ɗiɓe ɗuma fijata kono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki allah wattitaniɓe ɗen ñalade ɗon arsukugol ɓe ko wiyete idul fitri wa idul adha julde suumaye e ko wiyete julde donki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani seydina abi bacre nulaɗo makani seydina abi bacre ɓe maaki haray julde suumaye e julde donki haray ɗum ɗo hertanike onon julɓe ɓen ɓe makani ya aba bacre ko ayo aba bacre inna li kulli qawmin ida wa hada iduna nulaɗo makani seydina abi bacre mofte ɓe mofte no mari juldere kono enen juldere men nden ko ɗe juldeje sifade ɗo si nulaɗo maki saabu oɗo hadis ko hadis yadullu ala alhasr bimana makugol ɗo ananua nulaɗo inna li kulli qawmin ida wa hada iduna ko innugol wondena ko ɗeɗo pet enen jogui ɗen haray noon ka lannitagol ka toɓɓere lannitagol musidɓe julɓe ɗo enen en sifike ko wonɓe woni annabi isa ka nder alqur'ana men e ko honɗum en hana kadi yawgo ko wiyete 24 e 31 sabu aray an sinaɗo haray anga confirmi anga tawti koɓe woni e fefindade kon penale ɗe ɓe fefindiɗen joni noon ko honɗum woni lekki kin ko holno gerditen hara fayɗe men ɓen yata sifaɗi jondeji ko holno gerdirten hara fayɓe men ɓen hiɗata yawgol sifaɗi jondeji l'islam on si ari ñawdugol nawnare enen sifike nane wona nawnare nden tun a ñawdata ñawda e nawnare nden ñawda kadi ko addata nawnare nden kon fof l'islamu on sinki ye ne'ir ɓiɓɓe men ɓen diina ya ne'ir ɓiɗɗo ma on qur'an ya ne'ir ɓiɗɗo ma on sunna sa ne'irimo ɗum ɗon ka suudu hande kadi innugol o yata 24 ma o yata 31 sattu ita kono si tawi woni ka suudu ko ittandema filmuji e addi théâtre ji e addi fiiji o jannetake qur'an o jannetake sunna o jannetake aqwalil ulama konngulin ceernoɓe o jannetake neydiji diina ñande 31 ma 24 hewti o hay sa inni mo yaata fiyon ɗum o yahay
hay si tawi woni a jogi kemo haɓɓimo ɗon ko nara ɓerde makko nde no welti fi muɗum sabu fi honɗum ɗa hanuno préparude terrain o ɗa hanuno heɓi lagol gila law ɗum waɗi l'islam gila kawtigoɗi paykum saria on sincani en onno paykum nde'irte saria on sincani en ko onno paykum ko jannirte saria on sincani ɗum ɗon fof ko fi watta paykum ko si janɗoyi sina ɗiɗo piiji wota naatuka haqqille makko wota o jeye e wurnitowo si a ɗiɗo piiji kono enen ko hasi kon faydi ko tampini en ko tuuma nawnare nde wi paf lanndo ɗen noon ene lekki ke mi ronkoyta ɓiɓɓango yaw joni noon so yahaali ka lekkol ɓeyni ɓeɓe yaha ko ɗum anndi ko ɓeyni ɓeɓe yaha ko an woni hebilaaki law a faamaali kadi l'islam ko law fuɗɗoto eɓɓinde ɗa haani lofginde ɓiɗɗo ma ko wiyete tawhid kila ko woni paykum ko ɗum ɗo waawi sakkaade holla mo diina kan ko ɗum Allah inni no hiɗi ko ɗum Allah inni hiɗa ko ɗum woni nanndindiragol heefreɓe ɓen ko ɗum woni na nanndindiragol heefreɓe ɗum ɗon fof ko an haani an wonɗo responsable o ko ɓurno yurmude hari ko si tawi ɗo woni ko payko koyi illete wota yaw maya yaw kono woɓɓe hay nene ɓen a yehi ɓe waɗa anniversaire ɓe waɗa ko wiyete ɗuma christmas woɓɓe nde ñande ka cuuɗi ɓe waɗa invitation ɓe hirsoya danni ɓe jooɗo ɓe ƴakka ɓe ɗumal ɗum fof ko jeyaka kadi ɗuma diina men haray noon e inni wondema kadi ko addina mbara on haray hiɗen lannitora konngol gootol haray wota e sikku fi goɗɗo leydi ɓuriima e technologie ma leydi ɓuriima jogagol doole ma leydi ɓuriima gandal ma leydi ɓuriima ko wiyete annede ɗum no tindini wondema ya hay ko diina ma kan iwtirama woddi ko on tigi ɓuruma fii ko wiyete technologie ko ma ko wiyete ille politique ko ma ko wiyete économie ko ɗum ɗon ko feere diina kan ko feere diina kan ta jaɓu goɗɗo dilline ka diina ma ko ɗum waɗi nulaaɗo maaki juɗɗo no waywa leggal tamaro kaaki mum ki yanata kosi ko pensal ngal ɗum anni haray julɗo on kañum kadi ko ɗum hanɗa jogade hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah faamin en ka diina hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala kanko hiɗiɗi en ka diina kanko muuyi yen heɓe e ka diina kanko waɗi mawɓe men ɓen yimɓe diina kanko waɗi mawɓe men ɓen ne'iri en e diina enen kadi yo allah subhanahu wa ta'ala ñiiɓin en e ka diina andinen miɓɓe men diina andinen kaɗira men diina e jatira men diina wota mawɓe men ɓen wota sahabaɓe ɓen jaaɓodir ka diina ha hewta e mama soroɓe ɓen ha hewta e babiraɓe ɓen tawata enen ko e jamanu meɗen wuddinten ka diina ma ɗum mulen ka diina ma jolliren ka ɓiɓɓe men men e noone goo wallahi haray iɗen mari responsabilité molanaɗo allah ko daali ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandon ɓeygureji mon ɗinatugol hiite no jeeya noon e dandugol ɓeygureji mum ɗi lomñingol ɓiɓɓe mum ɓen ndeedi diina hiɗen anndi ko ɗum jokka ga haray pay koye men koyi hiɗen anndi ko ɗum ɓe wona e longileede an kadi koye taw ka suudu birkiire mahade to an kadi ka suudu sa hewti an a lancayde maha birkiire goo haray julɗo ko finuɗo annduɗo ko fewndi julɗo na jooɗotoɗo tun inna miɗo heɓude komi ñaama miɗo heɓude komi waala miɗo ɗumanno ko ɗum waɗi seydina oumar haynino julɗo ngo ñande goo no yaha tawi julɗo on no yankini no uggini no faaminkino ko miskinajo seydina oumar inni hey kam ɓanti hoore ma nde julɗo hana yarude ni julɗo hana yawde hara honde no ɗum anni hara no ɗaɓɓa tun kañum ka ko hombo fawtoto ɗum ko hombo ñamminta ɗum ko hombo ɗumannoto ɗum ɗo julɗo ko ɗum al mu'minul qawi hayru min al mu'mini daif julɗo ko hani ko finuɗo annduɗo ko fewndi ñiiɓuɗo e tawhide muɗum ñiiɓi hersidali e muɗum ɓanti hoore julɓe ɓen holli kadi ɓe wona julɓe ɓen jikkuji mum moƴƴini holli kadi ɓe wona julɓe ɓe wondema titirde e diina makko kan haray ko ɗum hannuɗen ko on message ɗon ko on lettre ɗon hannuɗen faaminde jama o yo allahu subhanahu wa taala rutte en ka diina meɗen no moƴƴiri eɗen tori allahu subhanahu wa taala si tawi woni yen komi yewtiga kon si hawrodiri e sunna on e deftere allah nden haray ko muuye allah si tawi noon kadi woni mi woofi haray miɗo tori yaafuye miɗo tori kadi jama on fof yaafuye haray daiman hay e goto e meɗen wona masum hay e goto e meɗen wona mo faljata so wona annabaɓe ɓen haray hiɗen tori allah subahana wa taala yo allah ruttu en faamina en ka diina andina en kañum kadi ko nema mo allah subahana wa taala suuɗi en haray mofte attosode natude kaljanna ɗen
ko ɗe mofte ɗe wonɗen e muɗum haray kadi mofte ɓurɗe teddude ɗen ka Allah ko ɗe mofte ɗe wonɗen e muɗum diinaji ɗin kadi fof ko ɓuri ha hiɗede inne wondema e jamanuji feƴƴinoɗɗin fof ko ka diina ɗo haray musidɗo julɗo ta ƴettu koko wiyete ɗi nemaji ɗo wattitiroya e piiji mairie ji wattitiroya e ko wiyete sabakala andu Allah subahanahu wa taala hiɗuma haray hiɗen hatta ɗo